baju kena ambil. Hai, pilih apa? Masuk kamar topeng. Balik. Gawat, bos, gawat. Maju banyak kami. Sandra yang nak jadi. Yang urusan awaknya tengah dikupuk. Dia ada pramuka, bos. Okey, cipu berehnya juga. Ya, lihat jual nego cipu bereh. Ya. Kau pikir dong saya enggak? Bang, ada lagi mana pula? Oh, enggak. Teleponnya kan? Enggak bayangkan berlepek sapo melihat. Nah, tak mau. Baga. Tak mau. Kau minta gue. Daripada
tuan. Cari ayu, kerami. Silakan.